Yes, nizera ko mumeze neza mwebwe mukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru kuri Kigali One. Nguhaye ikaze wowe uherereye mu bice bigiye bitandukanye hano kuri Kigali One. Ngaya makuru akomeye cyane mu ikipe ya APR. Kugeza ubu ngubu ikipe ya APR FC iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota yayo 48. Gusa ikipe bakurikirana ikaba ifite amanota 47 gusa, harimo ikinyuranyo kinota rimwe. Ikipe ya APR FC rero umwanya wayo yawisubije ndetse kandi icubahiro cyayo yakisubije. Ibintu bikomeje kuba byiza ku bakunzi b'ikipe ya APR FC, nari nako byinshi bikomeje kugaragara ku bakunzi ba APR FC. Kugeza ubu ngubu umutoza Darko Novic ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya APR buvuga yuko bwiteguye kuba bwakwegukana iki igikombe kuko umwanya wayo ubu ngubu bawugezeho. Ikipe ya APR FC irasabwa gutsinda imikino yose iri imbere hatagize n'umwe ibasha kuba yatakaza. Ibyo byose turaza kubigarukaho. Ndetse kandi ubu ngubu muri iki gihe cy'icyunamo ikipe ya APR FC bifatanyije n'abandi kwibuka abakinnyi ndetse n'abandi bantu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu ngubu rero transfer ikomeje kuvuga muri ikipe ya APR FC nuko hari umukinnyi uturuka hariya mu gihugu cya Uganda igiye kuba yakongera kuzana. Uyu nguyu ngo akaba arusha imbaraga ba Hakim Kiwanuka ndetse na Denise Omedina ba Katara. Uyu Katara rero akaba ameze neza ndetse kandi ubu ngubu ibintu biri kugenda neza. Umutoza ubu ngubu ibintu bikomeje kuba byamubera byiza, dore ko ubu ngubu ari gutegura operasiyo zidasanzwe mu mikino igiye kuba yakurikira. Ni Kigali One ikomeje kukugezaho amakuru ndetse n'ibiganiro birambuye mu makuru y'imikino. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo utajukikanwa n'amakuru atandukanye mu kipe ya APR FC tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Kugeza ubu ngubu ikipe ya APR FC ubwo yakinaga n'ikipe ya Bugesera yabashije kuba yayitsinda igitego kimwe cy'umusore bakunze kwita Katara, akaba ari we wahesheje iyi kipe ya APR FC intsinzi, bigatuma ubu ngubu yegukana umwanya wa mbere n'amanota 48. Kugeza ubu ngubu rero ikipe ya APR FC akaba ariyo iyoboye urutonde rwa shampiyona ubu ngubu uko byifashe. Ndetse kandi biravuga yuko iyi kipe igiye gukomeza kuguma ku mwanya wayo. Igikombe rero anari nako gikomeje guhumura muri iyi kipe ya APR FC, dore yuko ibikombe rwose ariyo ibitwara ndetse kandi intare rimwe n'intare ibihe byose. Ikipe ya APR FC ifite abakinnyi badasanzwe ndetse kandi bagiye bagaragaza impano zidasanzwe. Dusangamo ba Hakim Kiwanuka ba Katara ndetse na ba Niyomugabo Jean Claude. Abo batipe rero ubu ngubu bakaba bavuga yuko kubera ko nta kibazo na kimwe bafite gishobora gutuma ikipe yabo ibura igikombe habe na gato. Bavuga yuko imyitozo bagomba kuyikora ibishoboka byose ndetse kandi udutipsi tugiye dutandukanye nani nako bakomeje kuduhabwa ku bayobozi kuko bifuza ko iki gikombe nacyo cyakwinjira mu bindi bikombe, dore yuko aho biteretse ni ibikombe byinshi. Kuva ikipe yatangira yagiye itwara ibikombe bigiye bitandukanye ndetse kandi kugeza na n'ubu ngubu iracyabitwara. Biramutse bibaye byiza rero n'iki gikombe kikabasha kuba cyakwinjira muri iyi kipe, ibintu byakomeza kuba byiza.
umutoza Darko Novic ndetse n'ubuyobozi bakomeje gushira igitutu ku bakinyi ndetse bababwira yuko badakwiye gucika intege ndetse n'imyitozo bakwiye kuyikora ubudaca kugira ngo uyu mwanya wabo bakomeze bawubeho bidasanzwe, kuko baramutse batakaje habe n'inota rimwe ibintu byaba bibi, ndetse kandi baramutse banganyije ikipe ibakurikirayo ikabasha gutsinda ibintu byahita biba bibi, ukumva ko haba hajemo ikinyuranyo cy'amanota. Urikumva rero ko nimba iyi kipe ya APR FC muzi ko umwanya wayo ari uwa mbere, none hakaba hashobora kubaho impinduka, urikumva ko byaba bibi. Niyo mpamvu rero bakunzi b'ikipe ya APR FC mukwiye kuba inyuma kuri iyi kipe kugira ngo itaza kuba yatakaza umwanya wayo wa mbere. Imyitozo rero igiye gusubukurwa, ndetse kandi anari nako iyi kipe izakomeza yitegura neza iki gikombe, dore ko ubu ngubu